Huye Half Marathon ku nshuro yayo ya kabiri irongera iragarutse mu karere ka Huye. Ni kuri iki cyumweru tariki 9 z'ukwezi k'Ukwakira 2022 ku bufatanye n'akarere ka Huye, Minisiteri ya Siporo, Komite Olympique y'u Rwanda n'ishyirahamwe ryo gusiganwa ku maguru mu Rwanda RAFU, Cercle Sportif de Butare yishimiye kongera kubatumira mu isiganwa ryiswe Huye Half Marathon ku nshuro yaryo ya kabiri. Ikazaba tariki 9 z'ukwezi k'Ukwakira 2022, ikazabera mu mihanda y'umujyi wa Huye, aho abasiganwa bari mu byiciro bitatu. Icyiciro cya mbere ni abasiganwa ku ruhande rw'ababigize umwuga bazakora ibirometero 21. Icyiciro cya kabiri ni abatarabigize umwuga bakuru bazakora ibirometero 10. Abakuze n'abakiri batoya mu cyiciro cya gatatu bazakora ibirometero 5. Tuboneho no kumenyesha ko hari imikino ibanziriza iri rushanwa pre-event games ariyo basket, volleyball, swimming bahungu n'abakobwa, izahuza ibigo bitandukanye by'amashuri byo mu mujyi wa Huye bikomeye muri iyo mikino n'ayandi makipe atandukanye. Iyi mikino ikazaba tariki 7 na tariki 8 z'ukwezi k'Ukwakira 2022 ku bibuga bya Groupe Scolaire Officiel de Butare na IPRC Huye. Hari ibihembo bishimishije ku bazatsindira irushanwa. Kwiyandikisha byaratangiye, dore ko bikorerwa kuri internet. Google Form byatangiye tariki ya 1 z'ukwezi k'Ukwakira 2022 bikageza tariki 5 z'ukwezi k'Ukwakira 2022. Ababishaka kandi bakwiyandikisha ku nzu mberabyombi y'akarere ka Huye no kuri kampisi UR Huye. Akari n'akanya keza ko kumenyekanisha ibyo mukora kuri mwebwe mwikorera. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri 0750506049 cyangwa 0785340019. Twitabire siporo kugira ngo tugire ubuzima bwiza. Huye Half Marathon sinzayicikwa pe. Huye Half.